Malaysia Day bukan sekadar sambutan, tapi vibe yang kena diabadikan. Dengan 50 megapixel Zeiss Super Telephoto, jauh nampak detail. Dari 1 kali zoom sampai 10 kali zoom, muka nampak jelas macam pemata. Nak group shot ataupun nak close up, Zeiss Multifocal Portrait bagi semua vibe dari 23mm sampai 100mm. Yang unik dan best dengan Vivo ni ada AI 4 Seasons. Mean kalau korang ambil gambar, korang boleh tukar korang punya background kepada 4 musim dalam dunia ni. Selfie dengan penuh keyakinan disebabkan ada 50 megapixel di kamera hadapan, dibantu dengan aura screen light. Means lagi cantik dan gambar korang akan jadi wow. Dan kalau ada backlight dekat belakang, AI akan bantu untuk cantikkan gambar korang tu. Dengan rekaan yang premium, quad curve display dan warna eksklusif, Vivo V60 ni bukan sekadar smartphone tapi dia fashion statement. Dengan Vivo V60 Portrait So Pro, korang punya Malaysia Day tu vibe dia lebih bermakna. Apapun dapat, and thank you gang.